nin program cái gì là cái ông nin cầu lâu biết là hello cũng cho hiện thà đâu program cho si oppose nó bol hi thì nó ngã điều hàm chỉ khát về student này bị phật leo chân chăm này muốn tao về to thà đâu program gót tia sẽ cái bol luôn cái KWM mình nó khá điều sẽ lo ngay cái bol gót lên cookie mình nó khá điều mày em dân đúng không Michael chúng tôi nên nghe mày nó vào mà tôi gót tia là bol silonga bol là tôi nông dệt điều gì biết xem tu về tay nghe mày năng là popular hay gì after long time lên after long time yeah I live mày tunin so bi na in napanga hinale na so bi na in na hindong iti hado tu ni le hin nang iti cookie ni logo jeng tao mai lên topic nom sẽ à phai rồi ha cho topic anu me cho ju ati dan tu see the names are not important but then the thilong is at la na mai identity issue se ya le chun ki ngai lu de lo chu no yo nagam na ngai lu no so bi no mai in le lo ki ha lo chu na pu na pui ki dili zo ki sei de chu ai wa chu when you say ibu lai ta wa thado la cookie hian wa la chun then it becomes a different issue altogether na anyway the thunom sei di ma len se on ti mai len sei di mo cái ông thà đúng anh nè xe lại lên linh lên xe ra cho đang lom tìm tạm tia invite nan bỏ làm cái tia cần thật chứ lúc bây mà sang chu ai khát mấy hòn ấy phá thì loa chu thiong ni ra thì ti hòn thì coi như chân hello loa chu sun le na speed thì mà cái ball ấy mình được cũng cả lại eo sung ai hiệp nó tâm mà alo là medium tâm ta cho là space cái ngay tới lâu mấy thế na chỉ là cho medium cho mà mi kiểu mấy thế ta chứ na chung cho na chơi vào chu x mà ngồi ngay thì hiện đi cái ông cái rau thì gì lộ chu thật ra cho năng nó cầu long special speaker ra năng nó cầu long mic cái chụp đút lệ nhẹ chạy thì ego riêng và cái đây tôi thấy là sao giống thầy tao lâu chứ là nên cái giải quyết cho nó vàng phải là ngày lút dần là ấy là mai MP nó tiệt đua khát nghe nên direction thì cam kết là không đúng là MP và nó tiệt đua đàn này na anh nôm Ipia pang yung MP MLA ipia pang yung mapan na ding chu ki hepot le na cái lòng khát cái xe nó mẹ của Michael ipi game na ball ham wang chu ka hepon a hi wanga me le o to chen khom pi di wang hin ball ta o ti iti yong ran khat long ga ki mu de ham phai sunga e ball now bal be set yang separate administration imu the na diu lang na hin doi te de he hoi la ya pang long le tun hoi la ya long le tun chu ka sei no ma he ke wang min no se da ke wang ho se po nge o the great administration chu Manipur su ke ngai ya Manipur su ke ding koi man gong lo hi lo chu ke lo iti su mil di ham e bol now hi ve tong o jan khat ko ham phai sunga lungwo nga ga i mu ki dinga a hi thei lo chu kha i a hi thei ding dong le na kum so ta lu di ya chu mi ta separate administration chu sei o wa chu chun ma jau chi chu superimposable ding supersede na ngai SA chu solution he ti le chun SA na dinga chu Manipur chu su ke nga ya Manipur su ke na dinga chu first and foremost a chu Manipur sarkar ko na chu po do nga ya sarkar CM MLA ho ya MLA ho po do nom lo wa employee ho
ano le you can be employed in Assam government, you can be employed in Delhi government, you can be employed in Manipur government. That's not an issue. An issue to you are a part of the government formation na napana Council of Minister na pana ichu dadalo hela mi jo no mi no chu Manipur ke tai na ti chu false hope ke pe la yung hypocrisy chung nung pen hi cho chu. Anyway, chỉ cho SA chui đến là chân Manipur cho sự kiện ngày à, sự kiện là đinh lâm pi cho bỏ ngày à, sự kiện đinh lâm pi hình bản đồ cho MLA họ chui à, MLA họ cho Manipur Assembly à cô na member cho constituency represent nào cho Manipur cho Imphal cho office nào cho chân thinh hàng gam cho akai mà cho họ cho lại siêu à cho SA kiti cho false hope cho simple logic here chu overlook the ball wa hilanga SA sub mana chu chỉ ding yong hi di hin tin chi ja chu logically gel jap nga ya thum chi pi ham idei chi pi ham chi chu lampi chu ko he nam ti chu vet ngai chu la me thein e tha se ko chi gel je nga thil dang gel lo he lai chi basis a chu SA sub je nga hilanga ilam kai ho I think noi ka poi MLA ka poi abon wa mo chu hilang Manipur ake tai kada la tai iti wa mo hilang ki sam kai yeng chu na logical chu mo lo chu ya chu ke chu convince ka hi thei lo chu it may be very piti ha no mo na sa mai thei ya ke chu convince ka hi lo chu chi ya chu chu tu na man jong hi di a apan do chu na lam kai di ya lam kai ting chu na ban chu chi di ya ai chu mo chu koi ma no gon lo chu koi mo na ka sei ya ulin ko mau ka sei ya na ulin in jong het jing tho ya chu ga sei di nga chu na pat ti la ya chu yang pang ai wa ti ya chu mo separate administration chu ehon yenge six schedule ho chu anadel na chu o eso so no ya chu ai wanga chu chu nga thilu so dan dan chu event na hi le separate hi lo le hi thei lo dinga pha na chu chi hongin do ai chu hongin do a hi le to na se yong chu point khat separate administration chi dei mong wa ai le ibungbu a ichu zeng ngai a hi ya lam kai ho hi ta koi ta bu a chu ngai lo process ya na atil chu ba o mechanism chu ngai chu la thakana idin ngai di ya iti sei de ham amipi ho social media iten pen wangwa ta center langa khat ahung do thei na dinga ho pressure ko thei lo ta banga kamu ji in tin boy ka sa the ji chu ken long ai le na boy ke patilaya chumi union home minister pa jong hunga hiya na Manipur hunga cho tingo tu a ki sei tu sanga chu authority cho Manipur su ke di ti le chun mai sei to ho ke ho to wa ke ding yong hi lo pi cho e ki hom tau de ke tia aji chu a law chu constitution India yum ta ji wa chu India law dong ya chu center tu cho na center ho chu to ke ho to nga hi cho le center a lien pen chu prime minister bana chu tu to government tu BJP a chu home minister hungai chu hunga chu ahung ni ang je mai lang sai na ko na attack ke bol na tamta kampo pi om pet na yong chu tho chu the ground reality ho chu present i bol dan pa chu boy mo chu NETA present i ke bol lam ti pa chu na emotional be se lo wa sai ngai chu he chi capitalize ta sang ki ngo tu na ama tho wa lam kai ho chu i ti bol tam ke poi more yong chi kampo pi yong chi chu chan pu dong chi as of course in Falong cho chi tho nai ki cha ko na chu line link cho na ki sim diu ta cho chi chu process hi cho continuous process ya na i ti ham ke po ke wang chu boy hi ong ki pana chu MLA ho ko ngo yeng hin tin na MLA hon ap kham ding kham tan lo ji o ai ki na sa mo ya mi pi cho mo ni pi cho control bo lo he lai ki na sa mo ya amo ke boy ja convince ka na hi mo mong lo ja yong chu ka hi ham ka po ye
ai wa nga chu aji chu government na chu ipiu mam ilung han nau chu government chu ngai lung han nau chu reserve forest protected forest ka gamu na phungu ve eviction nei bol ko me ve ko inu zan khang zan kim nei khat ne lung han nau resentment chu sa ngai chu chu valid chu jinui chu ka het him chu hi le chun mai thei entire public hi lo pi chu mok hung hi pa chu later on hung ya bilap hung hin tin na chu lung han nau chu ta yong tok sum chu Government of India in mấy thầy CSO to cookie zo mi mà CSO họ cho talk sa câu khom cho ala câu khom mà yung ipi kêu ding ham zong cho anh này lo ham cái hết đi po ye về lại during all these course kum ni sunga chi vet nai le yes cái ball dan cho him ball ấy cái ball po yung cái đàn là tay im fall cho chỉ hi le capitalize ball within political demand khat cho del phasa within hi chu no te tiu hi na it chu okay object boy lo pi chu del phasa thei chu del phasa chu ya chu MLA ho chun in less than 10 days ni som ka chu SA hi ding hi chi chu compensate na ding hi ai ke bol da na di ta poi ti ya chu sei yong na chun di mo lo ai ma chu apan do ho chun alam kai ho chun ha yong le ai kai diu nom yong le ai kai diu ya chi kai na chum lo chu abang le thing noi lang ap e do ji diu abang le mi pi zo diu abang le koi ham ai khat ding mi pi yong chu tension ke kap tu ti la chu jing ya na kum ni sung si chu ji ya chu confuse you ham piu ham ai ma ke wang chun boi ke pat masang ni le ke pat na DC ham khat SP ham SDO ham khat chunga alunga han le MLA nga le gup ke pun khomu wa CM ko ma nei transfer pin ati theyu le hilaya I ho in ki hal sorry I ho in I khosung I vik ke bol do ho chu request a bol wa stay athum theyu chu cho bol lo wa ami pi zo chu provoke a bol to ai ke na sa wa kala intin MLA ho chu ko lo chu ke wang chu ya chu MLA MP chu len ko ma chu I pe apan sa din na ti ham mi pi ti la mi pi ho ki na sa na dinga bol din na ti ham ka ti na chu lem ka no ai khat chu ami pi ho chu ama ho to son ki chu mi pi be ya MLA thelo MP thelo ama ho a ball depend ta chu mi pi pi a day ham ipi ham I condition nu chu oppress I hu chu chu hi a hi le ama ho to depend ta chu center langa iti lampanga thut diu ham iti mi pi day chu hi lo le e ho dinga mi him bola e ki bol ta lo hi lo le I condition wa hi thei ta lo chu iti e thut nu wa hi tu ma e ki bol nau ta bang hi chance ji ta bang chance hi nei ki lo yu ya hi chu ma hi e ho dinga apa pian ta chu I ham government a kuna I lo a loi do de ham ti fi chu ya chu ka sei chi chu la capitalize bol yong chu kho ka sapoi ka ti chu bol ha na kho poi na chi chu tu chi so ke chu za kai chu tu ge yong chu chi chu kho ka sa de lo pi chu objection ka nei lo chu na problem chu ke hon inner dynamics a ki he chu athah do perspective a chu sei le tha do chu tribe khat ki ya census a yong largest tribe ki ya tha do ki hi na chu ku ki thing noi na zo si a chu except kampo pi tai lo wa chu tha do chu ki organize sei lo chu tha do min til khat tha do in PTSM in a ki bol tha do chu very small clan hi neu zo hi upa zo hi thei pon te ti a ku kin PKS o KWS gampa ma city sunga PSA ki phu go no lungo hang a ki bol zo si zo lungo hang chu later on biren chun tha do chu sympathize ani a chu biren to tha do chu ki kai ma na me thei to ki kai ma na bol ya biren chu relevant lo pi to a chu chi ta chu for now he is gone I want to tha do identity chum jing chu ale tha do chun tha ma un identity ne ya asima hi le ki ho chu hypocrisy hin lam kai chum lo thing noi thu hin thing noi khat cha ki to lo thing noi ma area MLA bo bol ki nei chu who is the owner of ki ti chu identify ngai ta chu ki ha dinga ale historically as identify le chun ki ti chu Kukin P Manipur KSO so and so he ti cho ki mi now fight nom lo pi chu chu zo po ha mo abang ne ko tu po ti abang na ITLF po ti ki ong cho bo no hypocrisy ngan chu cho yes
we are from the same village, we are from the same clan, we are from the same area, we have had the same food habit. He actually can take over. Phung na chang ang thakat itia emotionally hi wa ki khan nom lo thu bo ya a constitutionally ya yong chu AKT ku ki ta chun tha do chu ki khan nei chu len bang chu ke AKT ke hi ti chu objection nom lo cha ma ken ma ho chu ai po ye ha do ni chu lem ka ti chu ai ma chu ke AKT ke hi ti chu le constitutional separation chu mai chu ya ku ki chu define nga ye chu ka define wa ke ho perspective chu ka sei ya ke on peace ka de hi chuไม่เลยก็มา surrender กี่บอลที่เราโจที่จะในเหตุที่จะอุ้ยนะ problem อุ้ยที่ที่ที่อาจจะกี่เสียอะกูคิดลำกายของจนอ่ะโม representable คิดเท่าอย่างกูคิด people's aspiration จู SA จูอ่ะ pursue ยังว่า process อาจจะก็แบบนายแหละ sincerity อุ้มเราโจงอลบอลโจอ่ะที่ที่จูตัวนี้มีขัดที่ดิ้งอ่ะที่ในสายพิคุบหอยเป็นอ่ะสิลปีเดียวลาหอยเป็นอ่ะ3 ปีเดียวไอ้ว่าอ่ะจะวิจัยไว้เลยจริงเนี่ยไม่ไทยจะก็ปะกงหัวจูอีปีนี้ดูเขามาดนโลกโจไอ้กิสเขาเขามาดนโลกโจอะไรที่ conflict ที่ violence อ่ะที่สอดไปเลยบ่อยนี่กิติอาจูพี่ฮะ non violence resolution อ่ะไงกิติอ่ะ peace เกี่ยวปีบ่อยอ่ะ anyway ปีเลย saving จะตั้มตัว perspective ตั้มตาMay June July 2023หัวจูเย็นระวังจนจัดลงบังซิงเจนทำกันเสียงเอาไหมที่นั่ง perspective ตัว perspective กี่บังโลไม่ได้ but then yeah Voltaire คุยเป็นนะ he said I may disagree with you but I'll give my life to defend your freedom of speech right to speak ที่เขาทำจนั้นก็ที่เราจูนั่งเหตุดันเลยกี่เหตุดันกี่บังโลไม่ได้ I think นั่ง Bangalore นั่งใกล้ไลน์ Facebook อาคัดไปเกี่ยวกับหันจูMike dan thado se hi pita gatile tribe certificate ulin tribe certificate na thado kila si chu thado hi nati chuna Mike you remember I think you were still in Bangalore na Facebook WhatsApp ham tonight just a chat kasi nang ko ma kasi ka chu innovation khat wang he masanga chu hi sana thado hello le kapao thado he ama ho chate ho he thado kin adang ho yong he tia le chun exclusive hello le bloodline ai se ale chun a movement chu tamam khat ya chu restricted hin nang bol hi na scope wang tham garu gunding but nang lai ding chong ba yo teng le hi chana chu akinga na khat ngunde ka ti chuna Mike you also we disagree but in a very you know I mean you put your point of view across can you take point of view ka koi chu to kasi nom chuna Mike AK2 le tribal thado thu chu ni sei chu te adi chu a constitution a chu kolo wedding a chu lo constitution framework ho tribe recognition lisa chu be kat thado to any cookie tribes alole thado to gangte na paite alole any other recognized tribe chu constitutional scheme of framework as khat cha chu ki banglo chu kong khat apunga ki bang chongloi la yong thado la pang yong ma AKT ki la yong ma that is personal choice a ki koi chu ati lol ke oi chu yong ka ki shen ni chu nang hau kip ni ya AKT how keep kila ma how keep thado kila yung ma na ai wa nga chu any cookie tribes chu it's just a choice like any other recognized tribe as per the tribe recognition but once get unki ko form tin cookie ki to jo nangin mai menok lo mai the nangin cookie to AKT mani che pa hi jiwang chu problematic nga kala na mai hi chu nang perspective ya Chỉ ba chú khát về vang chú cái thảo hậu kiếp ngày đi à, ấy chú IPG media là khát coi pen chú đi à coi pen chú đi lo ham tí chú đi lên lên thế à, ai bảo là thisan alo là gui nuai job tiếng là hà đâu ehop bôi đi hi eo number cái số này phun tâm ta hin ehop bôi đi giờ chú na mai
Any cookie tribe ki revive le ki central puntin thado yung sa umin tantin suboy po te. Any cookie tribe sa le hitwa phung ahuk lo si sin che chun kila le. Hi cho be khom tante ti sa na sei khatsu kapom na khatwang chu le. Thado ho chun cookie ki ti organization na chu ipiha dong jaw lu lo wa le chun adang phung dong ho chu lam kai di chu. Na kin nang ko ma ka sei khatsu join the thing and then take leadership. Ta chu thado population hizada hin any cookie tribe now like 2002 2003 are recognized religion first census is 2011 chu icha chu any cookie tribe chu cookie ho chu what 38,000 or something 28,000 but 80 alechun technically it's correct but hi wanga chu wedding khachi piham tiale ikat government scheme lo la danga iwet tem lechun ami pi chun any cookie tribes alo la thado gang te zo pai te a chei bet lo chuna e ho ki ko form ki tin le tham khadin zo ni ti tham khadin cookie ti wa atam zo hin thado tribe certificate kila hen nang any cookie tribe ma kila ayong le irrespective of whatever cookie chu kahe nama accept lo hi ma tham khai bin a tribe ma accept lo hi ma that is their call ama ho vet dan ya but a two people in Japan dila iken hello khatsu nangyong chu thado chu nangin thadra na pom chu kin lang khat chu kin ka pom chu ai wanga chu e khat kisan khat elo le no ucha pa cha hi na chi pa ki hen hello khat chu me chu na what we are talking is in terms of outlooks or perspective khat chu mic ko chu nasay khatsu adang to name chop kati dan chu thado le cookie thado ho chom kahi ve lo le chipa boy lai ta nasay pa chu acceptability amlo no chu khat hin tin hi chi na tu sei kati dan chu emle on an pando win cha chu na thip be ki ni di ho chu chi chu emi ho 100% I think 80% ho hin na tu sei dia sa mai dei chu awan thildang tampi ho to hong ki kop ten le na thu sei pa chu adi yong le koi bi chat accept bol the lo chu mai mun ko ma ka sei chu na khat go te si ewo society a chu ni khat in elung gel to ki banglo se ase ya le either you sideline him or head of the yen so society cannot prosper na ye chu perspective hi achum chu ngai chu tolerating ngai chu le honesty khat pa hi society wa hi wa da chu na tong ding na lo le kita ta na tong iboi teng le so pi ki hol hinga teng le mi ki pai mang ki pi ha jong i ham pi ong chu gel thei kha di chu na tu say ho chu a lot of people will support you I want a problem je pe ham ti le kha le wrong timing cookie thado thu sei pha chu timing chu di lo chu abul di la chu na sei lo pi chu mic ai chu people now me pin or chu na yong ne het team there I think you're quite sensible na ai le akika la e ho internal fissure ho hu ma pa na hi I think somewhere all this like December ge out to hi chi tu hi ging lo chu hi wa hong gin hi amawang ka sa amai ai chu nang ma perspective ya ahin jo hi there be time to resolve all this but then na puja pacha supi na jo hi asai phat ai lo le chom khat wang chu inga wa pha jo hi chu ku jong ki mang to lo hun jong hi mai hun chu successful ta na man ha Len nin ko jam ke ti le ke yo nin ko lo bi la hello kyo hin thado program cho si oppose na bol hi ti na nga di wa mi chi khat ve esuren nei pot leo chun cham na hi ta ve to thado program go tia se ka bol le kwm ina na kha deu silonga ke bo go le cookie mina na kha deu mai em yen ngo mina na blok ai kam hung to ni nge mai
Nawa phado bahut hi ala ball silonga ball le nong je diu chipiti sem tu betai Thailand hinge esen bojen se yenge na nangin senaban le lambe man le Michael wan le Henry Okay. Kasay nom che hile su bi pao Michael ko mak say nom che hile thu dang wa de pona til ni tho til thum kasay nom ka do nom tho in amomonga bitai thu kum ni lang thing de ta a nangin to a e ho tha do si hi tia ni pui do go now hi kamalo bi cho ai wanga cho you need to know very important thing to a e ho thado ku kite ichate hi hoiten Manipur state native state of Manipur history ho na sim zero ke lo he ade 1920 le dunga 1890 dunga British official account of hoite internal archive a bon am so kain hijo ne dilo ham vele chon hoita ki sei cho 8,000 or 7,000 square mile who hoita hilly and mountainous country hin hijo nagale kuki ho abol hin Melee tia cho Manipur ho kitena mo 700 square miles a hoita 1922 22 or 23 report amon higher authorities are PJ hi cho hi to a cho esante leng pa chon englu kuki warum poiti cho ai wa chi jala report na umjala in this area the Kuki rebellions have been the cause of the village learning to blow bugles to la umjala pu pa ten hoita hitia malcha to hoita ki bola kaska lung sung poni to hoita British no hoita hen report pe uchala hiya cho mo hin hongi tho te hi chan hin Kuki rebellion me ti hoita report na hongi kisi me hin alang khan aka sei ki num chi pe ham tile nang ma chun tha to tha wa na bui pi hi nge su nang ma fanatic ta ai wa nga chu hoita hun esente chetarol kuma ba simjong le chun hong amo phang ba coronation ang ko Kuki cho ba Kuki hong ba om cho to iho propaganda so to amo to ki san se ki imul hela ki counter to ji hintin ka sai nom je pe ham tile nang ma exact hiti a hi iho tha do hoi na pui do gu hi kanung kang lo hintin ka sai nom je pe ham til hoi tan he dit khat chu nangin to iho tha do to Kuki ho atum tuma ya din ti hiti am ina sei pa hi ama sa one na mu ta ja hong viral ta chula to fitli pa ne chun ne long pa chun sei chula tha do Kuki to ki mang to ta min hu ta ho chun he lo am nang ni lo mai te mi chu mai te e wa cha mo hitia meme sa hum do le hin tu a chu amomo nga chu nang chu lam kalangan cho for example a hi ti me tharna pat e chan ge hun nang hi phai nan tai ai le hun e san te hin nang hi the hoine divem BJP spokesperson hi yo kan het man kan het lo hin na khununga bo kan het hin na hu do na divem I don't think nang chu Michael chu tha do Kuki boy they'll never silent na bolo du he aji chu pi ham tile ne he de chu little ton sing chapang cha kum nga pa bon aninu le anu bon mei le hiya am ho bon amera pa bi ho tam hon hitia ambulance pa hali the nang chu kun na save dham ka gel mo mong tang hi thei mo mong lo chu nangin naga ki ka ki tum se wanga chule to a PR hum sunga jong governor aje bhalain MST an sola e holanga nam phua ai bol wa iso bi paw ka thiman bia athaki salal go thang in khu chan lo chula ai la governor pan het lo yong governor pa chun no na ke chula BJP spokesperson hi chula na ke opi de chula chulanga esente ahunga hile chulanga mi tam ta ki swading to het cho because esente na het chule ite MST gari hong ala kyon tha do langa ku kite hin kanan to kanan du he kangpu pilang ten kanan du he kangwi lang ten kanan du he ti chu a he so ke wen ai like for example a chu hiti Raj Bhavan koma cho esente en kuki halo ati lo ong aza lo na ngong yong a he so ke chula ka sai nom the point to if it happen on the reverse iho thalo kuki ho hin ke ho zo kuki te hi phaya khong sai weng hau ki weng pai te weng ka ti poi lango langa ka hong lu de ki te hen lang le e san te se mai ka la to mi pha ka bon ai go li gam du ta chme hi ya thi situation jo ni lang to a chu ki bang ai chu the dividends ki bang ai chu amo ong jong le ho thi du
hội lo cho hội thì đủ chú hình tin ya chun na lung thim ge le lang hi chi lai ban chun governor pang questionable ngai chme ningin to aron sai lai nei bol do wa hele hoilanga esente to amo propaganda so to ti ga chana na ga to khoma atha do te to ka hi poi na ti le hi thimo mong lo cho logic chu thimo mong lo tin na ne het ki de khat chu pham to identity an na ga sei pa chu pham ti le al amo ma nang chun hi chi ita exclusion hi ta pa nan patham masanga pa nan patham elo thubo ya pa nan patham a reason ni pyam ka hello hi hi chi ke ho tha do hi ho ku ke ho ka hi poi na ti chu na because 200 patien vela chun cartographer ho 1860 ho 1700 lai dunga ipitai ho card general in this map ho vela chun abona tripura si to a chin ho si bona cookies ki ti cho to a mizoram ho se ho lusai cookies ki ti bu chume British wana huma sanga da bona map anu umsu ke amon hoi ta mina do ajol official hon hi ho tribe hoi koi ho ham te min amo cookie ho ti lik tai ta chola we might be mizo tha do pai te mar ki mai de jo sunga cho ema amo chun cookies ta ine ja timin me ma hoi ta north east india map ku vele chun bona cookies ki ti so ke paten vele chun internet archive hen lang amo e san ten hoi ten ve sim ho vele chun emails e ho abo hoi chume to a nang de tol puin na hu to zo lo de cho de 3 na po le chun nang na het ke le na ti hi itina ka lam kin ka het thimo mo lo ama sa sister maya in na ho pi ta hi banga pu na ta chanu khanin hi tia gen thei ta na so pi hu na mai ke bola hi ti ne vet zo ne iti yo ne vet thei ham ke lo hin ne lung ya na ke pai do the ke wang ka vet le ka pu na ji na hi tia tha do cha pa khani am le ka thim ta khani nangin BJP spokesperson hi na nampi adanga pang hila hi tan nei pui do yo hi it's very sei da wang se lin ta kala inna adang kira ka sei kinum chu ipile nang class 10 11 12 nan sima chu to a ulin on sei ta cho try certificate nikila chu churchan pure le lamka SDO SDC a chu thado cookie certificate nikila chu there is thado tribe kitilo cho thado cookie a kikila hena zotle in bolin lang ka sei no pen chu le scholarship on bona thado cookie a kikila so ke chola employment exchange a ele to a chu nangin iti way forward na ball gram khelo hitia esan ho to nangin na lungdong ta cho dividend thei mong lo BJP spokesperson na hile iti na kat ka zat kana mi ho hi cham na ka sim nam ti zo sanga nang hin e ho tha do te pai mang puyong te te din na tin ji chu iti na chi thei mong na ka gel mong in na hi chu hoi ta na ki gel ngain nang ma ka sei nong pen chu e ho ku ki is conglomerate cho hi ja cho hong ki patila pana tusim hong ki patila pana ancient history of thado on kasim so ke chu nang sa le kasim chu history culture ho ai ma ka pau nom lo hintin num ka sa lo ina ka pau nom lo hi tu ni chu nang ko ma ka hin ho pin no ka hin do hin na to ka se ho chu ipidang an hen patham why are you starting this ele ipi dividend na mu nom ham nanam pin na pui lo le you are a leader of whom kin ka hello chula a bunch of some 10 or 20 like-minded I don't know chulai ta che hi Michael na chisan chun nga tang o nin reply num le nang thu he o ki pai ke pa me Hello, brothers and sisters. la Ashik, I'll to you, let Michael speak, then I'll give you the mic. mas pena No, mas pena I will just listen. I will just listen. ka sei nom chu You won't understand, na? ka Anyway, think. ka sei nom chu bawa na chu Robin to ke kyo na ki ti chu Robin nong ai pon ke ong kai pon lam nei moi chong loi nau pa ham ko ham khat hul ham kham the thu pa cha pa hu le kilo min ka khol le ke kai pon chu thu pi be se nong ka gel pon chu tha pe hoi ke lo dar pa chu ka ga se hi ani na chu cookie rebellion ki ti min anglo cookie ki ti am lo ja chu
2019 kuma chu na go hon boina siama me theo to siama chu ukin pi ho makai na chu CM XCM birenin ko khoma ke chlai chu ma tong ka ke nai pon FIRA bol kuma mat di good like kyo to ke thwa ai mat good lai le kilomen 2019 hin khat hiel lo le cha chu ki ho to wa eng lo ki ti hi anxiety khat hi je chun eng lo cookie history ampoi cookie rising or cookie rebellion omin atiwa in defense of ancestral land ong chu lado win lang in defense of our dignity and freedom a hialun tiwa ilam kai ho chu na kinop tu wa state restricted holiday ong chu na pi over eng lo cookie chu kilado a cookie rising ana hialo hin emotion san be se ja chu lam kai respect lo pat na chu number 1 chu cha chung ki panai tan ya chu je a record na chun cookie rebellion au me locally ho chun hado gal ti nong ke he zo ho chun zo gal ti zo mo la ke he adang ho chun iti het bom bang chu ka hepoi ya chu englo cookie war hi ti no ten tu na khat ve ki ho tha china sa ilam kai ho win anop na sao recognition chu kumja khat lingta koi man e pi lo hin XCM birenin e het team pi over recognize bol pi le chun state gk ho state holiday list wa hung pan ta le phai tia chu kukin pilam ka hon na bol le mi pi lung hang khan ti chong chu asu sam thei lo khan na ki chai do khan ki pi la ka sei nom pen chu amina I boy be se win amina chule lam kai za ji jong he po win de de ku ki lang ho chun het lo yeng win lam kai ho sum ngong chu ka khet chip yeng chu la ai sana chu isu dei lo da ne chu lam kai hon ji san la ho he diplomatic win ki bol ho hi tham cha khat ni pi hen emotion control thei la phadi in control pot wang se dum ta khat ti chen omen chule hi chi conflict hi para chu ke hi phaya kom hi fala kom hin that 7 ma ka pot do hin 7 ka pot do ne chun kai no attack ka bol win ari chu ke chu biren to ai mu chap je wa mai lai to ai mu chap je wa chu hin in fa kom lai sorry ka pot do dibuka nam kalen do kapot do ni chun that 7 ni chun missionary day hin May 7 chun kai nu cho ga attack kin men ipi hile free movement kai the mana yong chu cho cham pulang hon min phata best discipline award adelowa lampi chu MST cho thau ta chu kampu pi ho chun Yehovah home ministry a ko na lam kai mi ni yong a cho cham pura Yehovah hita chu hading a chu jimasang a chu DGP pa chi hen gam gi pa ya chu tin zo lo phan ma thlai le wang chi dum ta chun na ting win na ta na thi le ipi be si sai ti ki wi do ham jong ki hekit pon cho bang chu yo to lo nei wo ham lam kalang ku jo to kampo pi lang ku jo he cho bang chu ipi ti de ha koi ngo ding ha ipi ha LA zo chu ei ma in sung chu we should set our house in order first ka ti hen hinge thado ho kyo chu bunch of 20 30 zat na no nei ti win ho po e kyo chu irrelevant ka yu e tai ground ayo ho po e ma no ho hei ho be chu ka bet na hi le chun ki to thei dom le chun pa lak som pe de ha ti win lak som nang chu pe kit ta lo ta chu thilong chu ka mo la do wa emele on sang som ni ni to wa la khat hama pe ti wa ka tu da dan to ba ka ki mar ho chun bitray ki bol le tin phamo sa le over ti wa iti che hin ipi bolong le han asai no pen chu colonial writing is that simyang le chun thado ho chu thado ki hin to ai relevant to lo hin India constitution no ya ki pu India administration no ya ki pu hin Manipur 700 square miles is that yong le chun Imphal Valley 700 square miles hin adang chu 7,000 square miles hin chila chu reserve forest la do in lang protected forest la do in lang wetland la do in lang wildlife sanctuary la do in lang IPP la do le chun national park la do le chun iti ka aham na SA demand na map chu na po do thai jam tin ngol ta kha na blan lin na ki dong le ipi na sai jam wang chu ka hepon na bol thai lo mai thai hin
ya chumi periodically ya le chi dong chi dong ya ke vai hom na dong ji ya tu chu India administration na hi tawin sei nom pen chu he chi conflict hu ma ko na chu SA chu political demand chu ki zo mi ma ro chun dal pha sa ai le captain of the ship chu koi ham ko ham lam kai chu cha chu he chi lam kai pa chu feeding public aspiration sentiment hong chu idea point hoi hoi o mai hong le pe the hin ham lam kai chu mai le ken nong ka ki mu pi no me he chi SA or ki te lam kai pa chu yes SO group ma om me sin si tam ta om me UPFK no om nai platform khana to home of home ministry ai wa koi ham lam kai chu captain of the ship chu mai le dunia ka point ho hi put across ka ball no na koi pen ni wam na lam kai chu chu tha do chu nei sei pe le chu kyau the hin a tha do chu 11 na ke koi jin ku ki no ya hin kyo sa khaw no ya om nei win hung ka ti ti na hung won nei mo ti wai le chun kyo chun he chu ka hi lo piu chu na noi wa kom lo chung wa kom lo na pang wa ka be lo piu kyo chu mi a try ma tha do sa ka hi yeng wa hin type certificate na yo tha do ku ki ti chum lo AKT le AKT tha do le tha do yeng hin at tha do chu paw ngo chu ma kan nei min culturally pura ku ki to distinct ke ka ti wa le chun tam zo chu so pi sangam khat ko khat veng khat in sung in sa in thlang ne cha ke bang me po me ne me kang ne chính ni yo wa ki khan thei lo wa ki thung na chang ke bang hi yo wa khan thei lo wa ki gel yo wa chu ite ki chom sei ve ti le chun separation da na ki ya pa ki sei khan pa chu emotion sentiment cho to kha hin tin chok chu ka he thi men ai wa nga cho ku ki mi na thil ke bol cho lam kai chu koi hiya koi chu pu ki ham ti chu define ke bol lai le chun ami pi chun emotion na yi ve ti a mo pom ning wa chu leader lo lam kai na be ke loi khom na be ita chu ku ki hi phot le ha ku a ku ki hi phot le chun thanom jeng da na chu ki mu ya chu se institution chun ei pu ngai hin institution chu na go paul ham ki thei lo ho bon ni naga subscribe a bol the wa I am naga ti le kom ho bang ko I am naga ti ing cha paul lai tha do paul ngan to ki bang na ai mo lo bang ko ki naga sa da cho the ho ni ja jong jeng min bon ta chu pom the ya institution a chu chi the le wa chi pi mam ti chu 2015 na ko na ki sei hi yang le he chu kwa ku ki chu pa phot le pha ta chu dang to ngai po e ti da bang type thi ma chu bulldozer bol le atua yong chu ki pun khom da nai wang wa president ru lung le ku ki versus zomi mar leng do ki jeng ti da bang khat chu hi ya chu emotion ho hi sentiment ho hi recognition ki ha them pia ki acknowledge tu nga hi ni che I think ni che hi ku ki lang group ho ku ki supporter group lang a hi che insensitive je movement which is delicacy by atm je lo tha do ho chu to nang jeng tha do ke ni ti ma ku ki na accept ma boldly hang san ta ku ki advocate na bol nga ma phana lai cho ke ho leader ho 10 15 20 years tha do ho hin sei jing ho hin endure first hand experience ka ne ho wa dung ri a chu ke vet na hi le ku ki ti hi ho be hi ti hi politically socially culturally ti chu conviction ke la ja chu izat ke bol jong lai the poi ti chu conviction ke ni ya chu ke chi ya chi ya chu imposion ko bol de lo pi chu hung win po don ti campaign on ke bol de ha status quo ata chu ki jing thowa movement khat hiya all la hung chi di hiya public evolving hung di hiya anyway pi chu le ka ha sei jap tan chi tha do ku ki po ki ti yong chu tu boi ji a chu hu do na dinga ki surrender dinga ga ki bol long e po ti yong chu clarify ka bol he kin ka reply kina chulai cho Michael chuta monga Michael hichi lai bless discipline ti dan so ka he thei lo hi ipina sei nam chalal ke lo kui ni hu ham ti dan cho ibida tu chen ya ku ki ni ti a no ku ki ni kyo ko ya na kyong tha do cho ba ka hi cho nang sanga tha do ha ka hi chu me tha do fanatic ki chu me ai wa nga chu le lal go thang chu katiman ba lal go thang a ti chu ku ke thi a ti yam la tha do tha do cha pa chula sing chi do chula elmu no chula tha do hoi long isin na lai na po na the do chu zani vela zani a ho ina na kai khom pi
Bible chang na sim khom pi la na sa khom pi khat na so pi pa khat zinga min e san te na thia thita kuki thia thia hi chu nangin Christian khat ni chula thakau na nei long na so bi sang na sangam na pu na pi lo chu hi chu na mi na so pi na za na thi nung sa nangin kuki ni ve na lam ka yo di point nei na ti the ju ka dat mo cho History Judas है Carar in कोई pakai itu history है कोई ya tu Judas Carar in pakai itu ka aku ngai sona fuki Judas Carar in pakai itu som tuma ki tu toy nangin amomo nga tu kasai rumpen ju pi ham tile hichilai na poda na chu keyong tha do ki chu na ela kuki thiak thi so ri cho mi cheng ni chula to ol kuki ho kom lang ho atang anal totel lang ho abona I ho izat pon ki bang so ke chula elen BJP spokesperson hi chu na lung thim mang chen lang thu mang chen lang amma puilu tangem ka ti anangin ke ho chu tha do si chu ku ke nei la do lo it's like ki chatui la chu chini tui la chu bonoi cha la chu chini la do chi how is going that possible either you boil the water tu yo se houlim mang te ta then chini chu vom de ta cho ele tha do wa na la do la cookies go de ta ile na ti lai tin ni het ngai ti lai de sei kiel cho Michael mo mo patien yel po thank you welcome ना Uh, I'll be very short. Oh, Pulin, sorry. I'll be very short. I'm not here to promote cookie or thado, whatever it may be. I have one question to Michael Mo. Mike, thado chuma na promote. Inam pia dia ipi chum na di ham. Thado chuma promote inam pia dia ipi chum na di ham. Ikem te yi ham ti chuken chu kahit chuna. Thank you. Why the Mars are maintaining their distinct identity? That's simple. If I may ask the reverse question to Social, why the Mar wants to maintain their distinct Mar identity? Ayun uti at natila chu tua ziribam langa peace nati chu mar in pin jong a reason khat chu Let us not mix the issue. First, let's deal with identity. Na identity chu same as a level na. Abanting le present conflict. identity से फाइल लो पी तमिल ना सोपी ना संगम थत्ता पी ना से लाइफ present conflict nga chu present conflict nga opinion differences umpa chu we can discuss later on. So since you have asked me like what will Thado benefit if they say they want to maintain their distinct identity. Similarly, why Mar and Mizo and Zomi wants to maintain their distinct identity. ayun ipipa chum na di ham kati chu tua hilang mar zomi hilang we are not cookie kati lo chuna amo chu we are fighting together ki kala chu ki het him lo na le song nobody in the media I don't see like that we are not cookie we are not fighting we are this and that which is mong chuna ayun tua achu ma promote ki bol chu I already asked you a question more. Cookie put thado pun hichela, thado pau kiti lejong, cookie pau kitchena. Aile atu ma ki promote inam pia dinga ipiap kachum na diham kiti cho. Ipiap apachum na inam pia dia diham. So for the Thado, protection of Thado identity is utmost importance. So we want to maintain that distinct identity. And then secondly, if we are to talk about the present conflict, so does Thado voice really matters for the cookies? Cookie holding to Thado ho opinion ni matter mo ngam katicho. So far na. So ting le enjoy san yin say to if you fight for the same cause, so sampu kampu pi ho chuni le ipibola so sampu ra chu MST ki sola kampu pi aju ki tingham kati thu chu inhuman ta ipiha thipa chu kai khat disrespectable naman hidi hi a kai khat naman hidi hi a ipi ama chu avoid ball thei thili chu hi chu ka hi chi pass to free a lying leo chun boilo mai thei chu ai wa nga chu
amuna ho chu koi pen ham na lam kai chu ka heta po ya tin de ti ja tin ta chu ale separate administration le khat pa chu an pu na dinga chu stepping stone na pangta ta hinam hilanga na su pi hon MST chu ting lo hi la free a discipline nei ta na hau ta chu dam sel cha ka pu lu na wa asol do kin chu e wanga hilanga kuki mama ho chun opposite wa thiong thi lo chu ale thi lon ki ka lo wa compensation a pe ki lo chu nang chun tha do he na ti ya ama chu ki dong le kuki ka hi ti mai the ya chu athi ta ka sei non poi nang in nang ma won version of interpretation of tha do na nei mai the by blood na sit so ho el mun ho so and so chu I am more thado my blood is more thado than Michael LAMJATHANG na ti mai thia that's your piha definition of thado ya ho de ya chilang pang chu oppose ang ko bol de ya ama chu kan ka sei nom pen chu athil chu ve to te ka ti thu chu movement khat na nei chi wang wa chu thado ho ku kyo le zo mi ma ro chu ipt le chun khat thi a khat lang thi lo wa opinion chom na nei thei ham ko ham na leader chu ti chi chu ken ka do nom chu ai wa nga chu hichi movement a kapan lo ja chu tu ni ka question kha lo chu I never question in the media hichi ta bang disorganized this united ni dan pau chu media ka sai kha lo chu ken mo ai sum ka hi ja chu tha do pau hi ja tu ni ka sai thu ya ke chun tha those are distinct ka bo ka sai tha those are not cookie ka bo ko strictly maintain ka bo la adang chu media ka sai kha lo chu ya chu tham cha chu ne he them pi ngai en ten ka interest na pa chu distinct tha do identity mar zo mi zo banga ki maintain go thu bo ya ku kia ko na the movement against na thu ka sei ne yong de lo it's a movement I khan na ka sei yong de lo adang mo mong ku vela chun ka sei no mo mong no mu kha lo de ya chun na opinion pa chu respect ka SA na take dan pa le na thanop dan pa le now yearning na hi nom na pa chu oppose ka bol de ana tha do ho ku ki pia ku tha do zo si ku ki ana pu lu no wa ha tha do de set ke sa nga ha tha do de set chu ku ki ana pu lu ja chu kun ki le no ka ti de lo pi chu a ji chu na sentiment chu respect ka pi ja chu ya chu tham cha de ho chu ki respect to ki no ngai chu ai wa nga chu the end means the so a chai na destination chu run mo mong di nam ti chu ken tu ni a hi e ho room sung hi sa chu ka question thu bo chu mai nong bol hi un lang na opinion pa chu ki respect to di chu phai ka ti thu chu ai la kin opinion so ulin just I just like to counter him ai le to ana sei dan cho nang man kung na tol so ningin na ai le nang ma chu na destination chu holai cha na pha tam kum ni janan tol so na kung tol hi ko ham na ku nga to si cho kin thi na sei peng ting kang pu pilang si chun na tingun ku ke na lam kai ho di point na ti chu it is not about the leader PR khat unga hichi governor pa hin sola hichi Assam ra follow hunga hichi itin wa la chun ithi jo lo za u chu la chu alu thei lo chu me e ho chun peaceful protest ke bol I bol chu la ahi wa nga chu it happens lam kalanga chu iti bolam chu mai ne hello pi chu ibidanga na thi wa khalanga thi lo ham ti chu you cannot justify na hilanga kol ho mainland ron kol ho sipai ho chun e ho chei tha no mi lo pi chu ai wa mo order ki pi chu rioters ho chu isu chu la itu koi chun nang chun na song na se de khanang chun ka tin ne to koi ki ti yong mi na nam pi de nga po na la go thang chun na po na music ke pang khom chu la ama thi de ke het ong nangin tu lai tu chan gi ya nangin na hon lam kai odi point ti chu nang lam kai ni cho hile thado te lam kai ni chu la na nung zui mi za nom ai na nung zui se ka bona ka het so ke chu me ai wa chu ka sei se lo pi chu ai wa di lo wei chu men na ti now he don't have any destination la chu achai na chun the end means the so ki ti ma na achai ni chi vet diu ta chu chi a chu respect ki pi tu ngai chu nang na di na di po chu ti ngai lo chu koi ma chu ki respect tu ngai among ana mai ka among Respect to the Singam, respect to the Singam, respect to the Singam. respect ga tu men lang ka do num te mo nga aku kila cho
thado majority chun na la do la koi pen chu cookie da awai pi te no cookie te la anti ki wa mar te chun la chlong te hi gang te on chlong cookie te le hu ji pen chu taw amo min bon na cookie so tu pom ma ho la chu min cookie yin thado cho te cookie na ideology ti cho ji cookie chu cho cookie pom ho chu cookie cho abi yar mar kabui ma thangal ma naga ad chula e ho ji bi na po do no mam ka hello why do you want to go out when the people when the whole nation knows that you are a cookie? Why do you want to go out? che cho You've been targeted as a cookie. unity Hello, Why do you want to go out? thado chu Mike na popularize dom le na ball thai chan ball na ai wanga. Exactly, Tu exactly. tunai koi machai na problem nahi lo. Thado wa problem lo cho. For the first time at a very critical juncture, thado kugi kai poi de tu chu ana say he. That is the first time I'm hearing. Kenyom, I know you. That's why unexpected kasa jo Mike. I don't know. The question raised ho he lam kaya ho lalna lole. Quite concerned with our future. Ye chu is head bangwa chu Southern Hills movement ni bolwa. Three bill movement uma boss akichai. Tu chung be wangi tiu chu. Now to be very honest, lam kaya po ho he. अरे दिल्ली अपना नंगिन थीरे मी तो नाउ पाओ चुन they are ready to sacrifice their life ati achu the movement be hinga ma me joti lo le one phone call from not even home secretary payong lo so ne he chula nang Delhi BJP spokesman these people mean secretary level PA pa na phone le Delhi ticket jo ka api na ke khoyin we jo so ai chi ho jo chu isei khom diu lam kai thin lal noi hi chi jun i bol le ik chai diu he iti jo diu jo alo le ken jo sunga lam ka thin lal na tam pi ka he jo personally I have suffered because I try to bring in some unity among some groups I have suffered I can also rent out alung hai lo de yo se ka khula the jo but a movement to kha ding le I kha ki pet na ki thi pe jo not all the leaders are great I chose to a stakeholder to anang yong ni chu. Like okay, if Halloween program khat na bolwa a city a chu tamlo kukia ki puji wa chu thado lam ka ho ya chu na tho we chu ye chu a thado certificate kil a nang conception of thado chu ama yo se yong a kuki yong thado yong kukia lo le na pui be se le ke yong thado nei le lu ta mang cha chu ina fe lo le Kim katot chu Mike kamoto to ri na ye chu I had millable hi so ke chu nang yong na pa ku ki nang tha do ni the ke ka pa AKT na phut do apang nai the ke tha do president nang ke the ala koi chu koi hi ho that's the question I was the timing was a problem and then the wording tha do le ku ki hen pha chu chu objective chu hi chi chu na se ya le thado kiti si jo phai ai chen kit wa lungmong se ai chen the le it makes sense a hi chi chu ke se ta zala a thing la ga yong lungmong a chen sa de lo eo ma eo thing noi masanga thing noi ana kho se group khat ma cho amo thu lal be se ja phai a in ke sa cheng den loi na to ja cheng den loi phai sungwang a khanga ding in ke sa yong le koi ma jai hi ti hin no khan git lo na lo le ti hin lung mong lo e goi pon ti iti na muna chu itoka cheng man lo a hi e ki dal lo chu that is something our people for hi cha the phai chi gi ti si ke like loi zakhat na ne ala som gi chu me le chu I don't talk to even one of my friends amon say chu e mi ho yong ka hu do win kari karati wa doesn't cut the eyes na Kim, welcome. Ama Kim hi ho original host tul ha chu aman hosting like tul kapan man lo hin ka gel gel ka line ai chu mingo se sports in ball ki to cho Michael banga ke ku kyo kan dem di dai sports ball ko we la good ball ke di election hum ki ding election hum ki tha tu ki di gabo se ese mu di Michael na se pa chu emleo in as a adding a letter should wa I'll helang gave them this. I think that is a valid question. I just cook on dong he
So thado do le pa na pa chula. But a question jo ke sei bang chu ke AKT ke kila ayong le. Thado lam ka yong ke te Mizoram ka che Mizo ka yong ka hi the. We are all malleable, we are all permeable beings you jo. Million chameleon itiwa. In some ways correct. I was a good chameleon. I chu ami ta ka ya chu ap hilanga po yong le. Ami ta ka. Ta chu ya kat esenin an sei ju donkey lon ta sa. Chu perspectives jo. Thado je less thado je kita chu adan chu mic na. And so as a kiboy ying di hamlo should we talk about what is the future? amo chu ani te hiu chu chi ya chu Hello, I hit like to boy na. Ta ka sei pa chu til khadi nei khom su ge zo. Ipiam nei khom zo. What is that we share? The future. What could be is something we all share together. To the lahi kapan kuki na pomin kapu thado na pomin choloi kinawin yo midu mida hello future thado pau tho ek ti hoen. Alo le ku ham kha chu cha chanu da ke che ding ale katte matte do ke che gu am ti bo matte na lai chu alo ale kapu chun alo why ka niyam ga why pe de why pe chu alien space da na yo gam pam na chi kha lo cho we are very puritical lo le purity yu cho in sungwa hau kibla yong e khat dongul ya la cha sat te in hei lai bom su his stage bu chu mowala de lo le kip gen la yong high p te ai lo le akom bo la diu thado la yong sit lo chanu bo che ti de mo na ju cho and we overcome a lot of things chong lo la yong hichi de chen pi the lo ding hichi chi te chu te ama family chu hichi khachi te chu in hi cho I think we overcome a lot of things to a problem pao thado cookie all this but then a cookie chu overcome bol the lo now chu pm till we are being called illegal immigrants one and the other thing is something we have to base where we are from I think chu wale kumbul yong kiti de ex yong kiti de cho. So there are some reasons why we chose something. I like cookies over tiva chibe to a can home the there like Twitter as is it a can home license kituta gi panal chomba kina alo piucho. I like yung ki ken pat wa chu in langa sagu set tambe sa like is an ki ken so the problem point out ho chu very relevant jo. Ayo nga chu na chi hil na chei la ham chu le thado le cookie ka pa a chu cha chu ikhat di if they don't give you a voice you have to get it KSO lo le the cookie p Michael LAMJATHANG pe the pu le tell us we'll support you not who to get the mic I was message di adi chu tham ga ki nei sa mai chu so the AKT kai mana chu I'm not blind to those two cell group mates. So what's exposed ball na ito? I don't know. Teachers say until we speak the uncomfortable issues, a problem is solved. Healthy ito. Ayito anong say ding bunaneta tuni nakiwan na cha anal taveti ho buke ho diti wa. Alo like we'll only talk to people we like. How are you going to solve our problem? Problem chu ko ham tiale it imu nomlo ite inomlo to say yung ngai nong lo pa a problem so ama du ni to khom lo dinga ikyo thei pi jing pa to bo ikyo wala how are we going to solve a problem? I think that defines a national problem na ada ju annam amin e het na so mail ho chun angol lo pi jo iti chu mi ki that dinga ko hi yong ke lo ke that do mike that is the highest crime a person can commit that's a strategy I think it's a lose situation na so over to you tahchanu le tahchapaten phê phung xoang